Hambere aha ngo ihene yishe ingwe kandi ingwe niyo yari yiyenje. Mu gihe cyashize hari umusore witwaga Gahigi wabaga mu mudugudu uri hafi y'ishyamba. Uwo mudugudu wajya guterwa kenshi n'abajura, bakaza ari nijoro bagatwara amatungo n'imyaka y'abaturage. Abandi baturage bagiraga ubwoba bagahunga cyangwa bakihisha, ariko Gahigi ntiyigeze yemera kwigera ahunga. Umunsi umwe abajura bongeye gutera mu ijoro, abaturage bose bahise batatana, ariko Gahigi atekereza ati nimpora munga bazakomeza kundenganya. Afata inkoni n'urumuri ajya guhagarara ku irembo rye. Abajura bageze iwe bamusaba kwinjira mu nzu ngo bamwambure ibyo yari afite, ariko we ahitamo kubarwanya. Tabara umunyantege nke yavuye inyuma abatera atunguranye, abatera ubwoba ku buryo bahise biruka bagenda. Abandi baturage babonye ibyo yakoze bagaruka bamufasha, maze bahuriza hamwe batangira kurinda umudugudu wabo. Kuva uwo munsi abajura ntibongera kugaruka. Abakuru b'umudugudu baravuga bati uwutinya guhagarara ku bye ora ahekenye amaganya, ariko uterwa akitabara aba yirwaniye ubuzima n'icyubahiro. Mu gihe intambara igeze ku munsi wayo wa 16, dore ko yatangiye ku itariki ya 28 Gashyantare 2026, amasaha yo ntuyambaze, gusa bivugwa ko yari igitero gitunguranye, surprise air strike mu ndimi z'amahanga, cyabaye mu masaha ya mbere y'uwo munsi. Ikaba ari intambara yatangijwe na Amerika ifatanyije na Israeli, dore ko bakoze ibitero by'indege mu gihugu cya Iran. Nyuma yaho Iran niyo yahise yihimura itera misile na drone ku birindiro bya Amerika n'inshuti zayo. Amazu, abaturage n'ibikorwa remezo byangora kugarukaho aka kanya birahatikirira cyane ko Abanyarwanda babivuze neza ngo aho inzovu zarwaniye ibyatsi bitahamera. Ngaya nguko rero, dore ko nubwo imibare nyirizina itaratangazwa y'ibimaze kwangirika, gusa United States cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze guhomba byinshi. Muri byo twavuga nk'indege z'intambara, misile zihenze cyane, imwe ishobora kugura hafi miliyoni nyinshi z'amadolari y'Amerika, gutwara ingabo n'ibikoresho bitandukanye. Mu byumweru bike bishize iyi ntambara imaze itangiye, Amerika ikaba ishobora kuba imaze gukoresha byibura miliyari ziri hagati y'10 na 50 z'amadolari y'Amerika, cyangwa se kurengaho, dore ko ibyo ngibyo ari ibigereranyo. Iran nayo ikaba imaze guhomba cyane. Mu byo imaze guhomba twavuga ibikorwa remezo, harimo nk'inganda n'ibirindiro bya gisirikare byagiye bisenywa. Ubukungu bwayo bwasubiye inyuma, ibizwi nka trade sanction cyangwa se world image. Igihombo kikaba gishobora kuba kiri hagati ya miliyari 5 kugera kuri 30 z'amadolari y'Amerika. Israel nayo ni byinshi bimaze kwatikirira, cyane ko Iron Dome cyangwa se bwa bwirinzi bwabo bwo mu kirere, dore ko bubahenda cyane, bwarangijwe cyane. Ibitero by'indege n'ibikoresho bya gisirikare nabyo byarangijwe
Ibigereranyo bikaba bivuga ko Israel imaze guhomba byibura asaga miliyari 5 kugera kuri 20 z'amadolari y'Amerika. Ni byinshi nakubwira kuri iyi ntambara, gusa uyu munsi ndagira ngo nkubwire kuri misile karundura Iran yashyize ahagaragara igiye kuzajya ikoresha muri iyi ntambara. Icyo ngusaba ni ugukurikirana iki kiganiro utuje, cyane ko wumva ari Claudius. Iran yasohoye imwe muri misile zayo zigezweho cyane, ishobora kugenda intera ndende kandi igatera ku ntego mu minota mikeya cyane. Iyo nta yindi ni misile yitwa Sejjil. Sejjil akaba ari ijambo rikomoka mu Cyarabu risobanuye ibuye rikomeye cyane cyangwa ibuye ryaturutse mu muriro ryahiye cyane, ibizwi mu ndimi z'amahanga nka baked cry stone. Mu mateka y'imyemerere ya Kisilamu rivugwa nk'amabuye akomeye yakoreshwaga mu bihano bikomeye. Iri zina rikaba ryaratoranijwe kugira ngo risobanure imbaraga, gukomera n'ubushobozi bwo gusenya cyane. Amerika na Israel murafitwe, dore ko ibuye rikomeye nka rya rindi ryahangamuye Goliyati ribaziye. Rero nkaba nababuriraga kugira ngo mukuremo akanyu karenge. Nk'uko bitangazwa n'ikigo gishinzwe ubushakashatsi ku ngamba n'imibanire mpuzamahanga CICCS, iyi misile ifite uburebure bwa metero zigera kuri 18, umubyumba wa diametere ungana na metero 1 na santimetero 25, ikaba ipima hafi 23,600. Inyungu y'ingenzi ya Sejjil 2 no ikoresha lisansi ikomeye izwi nka solid fuel, bituma yitegura no kuraswa vuba kurusha misile za kera zakoreshaga lisansi itemba liquid fuel nk'izo mu bwoko bwa shahabu. Nk'uko bitangazwa na CICCS kandi ivuga ko igeragezwa rya mbere ry'iyi misile ryabaye mu mwaka wa 2008, aho bivugwa ko yagenze intera igera kuri kilometero 800. Igeragezwa rya kabiri ryakozwe muri Gicurasi 2009 hagamijwe gusuzuma no kunoza uburyo bwo kuyobora, ibizwi nka guidance, n'imikorere y'inzira, ibizwi nka navigation. Hakaba hari harakozwe ayandi masuzuma menshi agera kuri 4 yo kuyigerageza mu kirere, aho igeragezwa rya gatatu bivugwa ko ryageze ku ntera igera kuri kilometero 1900 rikinjira mu nyanja y'Abahinde. Ngo kuyavuga siko kuyamara, munyemerere nsoreza ahangaha. Ibyegeranye nk'ibi uzajya ubisanga kuri New Docs TV. Akoze cyane.